Silakan Bang Komeng. Assalamualaikum, Chris. Waalaikumsalam. Makin fasih ya, luar biasa. Habis ini belajar kulhu kita ya. Kalau juara gue bawa ke Gontor nih. If you win, you go to Gontor. Gontor is message trend. Pesantren anjing. Message trend, pesantren. Bener, diambil separuh-separuh. Message trend. Ya plesetan juga kita nggak nyebutnya ples devil. Flash devil setan. Iya. Oh. Pesantren masa tren. Lah dia nyender. Komen. What different Chris and Chris you? What's the difference between Chris and you, Chris? You think? That I'm gonna win sushi. Wah. Wow. Are you sure you will be champion? Inshallah. Amin. Maher Zain. Insyaallah. Insyaallah. You're my akhi. Akhi, good akhi. Oke, you good. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you. wabarakatuh. Assalamualaikum, Chris. Assalamualaikum. Pak, ada di rumah, Pak. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Udah gak mau jawab salam ya? Tadi Wajib, mau. Chris. Itu wajib. Salam. Waalaikumsalam. Piye kabare ape? Piye kabare? Piye kabare? Api, ngono. Api. Api. zaman Sing kuno. api. You say api-api wae. Say api-api wae. wae. Api wae. Nah, iku klambine sapa? The clothes. Who? You? By wardrobe. Who? Your clothes. Your Now, clothes. this is what happened when I don't pay for my wardrobe. This was the production. Oh, from wardrobe. From wardrobe. Wardrobe. You wrong, Blangkon wrong. Is Your blankon wrong. Your wear blankon is nok lep. tuh Nok lep. Nah, bukan dari Jawa loh. Itu Noklep apa sih, Kit? Blangkonnya kebalik. Jadi Bilang aja Blangkono tekambek. your blankon comeback. Terbalik, Apa ya? terbalik. Terbalik ya? Te-comeback. Terbalik. Reverse. Hah? Reverse. Wes mas. Ngapain di belakang ya? Why you hidden? Yo, Hayden. Hidden udah ngerti. Wes. Wes. Thank you, Mr. Komeng.